Kei te āta whera hia te oranga tonutanga o te waitohu toiho e ngā mātanga toe ki roto i te whanganui ātara. He mea kere mutu e te kāwanatanga te pūtea tautoko i te waitohu nei e rua marama ki muri. Engari inaia nei kei te hui ngā Māori ki te kimi oranga. He tohu Māori kua parea ki rahaki, engari kei te whawhai tonu te Māori. We were very concerned and alarmed when we heard rumours that it was going to be closed down. So we demanded a meeting with Creative New Zealand. He tohu I whakaritea hei whakamana I ngā mahi toi tūturu a te Māori. Engari nā te whakatau a te kāwanatanga, kaore he pūtea. Kua riro te tohu nei ki te pō. E whakapono ana ētahi I he te kaupapa nei mai anō I te tīmatanga. Neke atu I te whārau ngā tāngata e whakamahi ana I te tohu nei. Hei tā ētahi o rātou, aha kua te aha, ka mau pūmau tonu rātou ki aia. Mena kei te haere tātou I runga I te kaupapa Māori ko tetahi o ngā mātāpono ko te mana, ne? Nā kei whea e noho ana te mana o te iwi Māori. E ai ki a toi Aotearoa I te marama o Noema, ka whai oranga tonu te Māori I te Aotoi, aha kua kaore he tohu. Kaore ētahi atu I te whakai. It's like saying you don't need whakapapa. Aha kua aua mā nuka nuka, kei te tū kaha tonu te Māori. Kia hau nei ki te whakakore e rātau, kei te pai. Ka haere tonu ngā mahi toi Māori, e kore mutu I te mea I te tohu kotahi. Engari ko te whakaaro kei muri I tērā tohu ki au nei he whakaaro pai. Ko te tūmanako ka huinga kaimahi toi ki a toi Aotearoa a te tauhau ki te whakatau I tēnei take. He tā Gardner, te karere.